keroda karasna aing ge duk punika Bandung pisan ide sangkarsna moang adak sakareng pahaman nuli ide ngadeg tur matinggal saking penangkilan mung wen natar iri ke idering kenah natari meragageng kuadi kaleng meradiu ide meragageng waluyu sangyang kalantakeun menton akan keramaniran duk punika ide nyihna yang ragan idane tuh Wisnu Murti yukti ide paragayan Wisnu lelet rewe krama sahedangan pisan antuk ide materi wikrama maka wak ikang teriluk wantah ide maka jagat digane dakwan catur buja silangan semalihnya nia Ratu Dewagung hidup matangan papat dari sirah maulud tiga soang-soang ulun didani maafnya tatiga soak weh padar uring sekatah para batarani wiati benawakir samuk makusami angin anggan idane Brahma Rsi Dewagana oring watak Brahma Rsi watak Dewa raksasa yaksa sura rauhing raksasa yaksa sanidahat purusetan kapapangan muang datya danawa rauhing datya danawa bisa cemar nusya sakti rauhing bisa dalar rauh manusia sakti ye kan lo mangka
makin ide matinakan nyerit ngeraung walu ya suaran singa linu dikang kasiti punapi paramangkin genyong puni kejagate padolah mua kesami jagat angkap yang parwetagra gumiwang menawang ginanyo puncak gunung Mahamerune Magejoran sekadi kaogahan komak waeng atasek anak penyon niok buang toyan segarane ocak penyonnya ni sami lengan pagalantas tuan dua kawan asgat ini kang satekorawas kandu made ajerih pisan para tingkah ide sang satekorawa kincang diam dan pasabda mawanas nerpa karena nade meneng tan medal bebaos asa punike acung perbawan sangkarna mongke soyodana yuyutsu wirakarna murja sapunika taler ide sang Duryudana sang yuyutsu taler sang wirakarna kandu Yobyak dan geseng tekapiran harpe ilangnya yanten geseng antuk ide yan ide jaga mapi karse nyedayang ide-ide punika engke derona besama inggih duk punika ide bagawan derona asa punika taler ide bagawan bisma ngoni weh resinara dadi taler raufing ide resinarade makemiwah sane tios-tiosan Orasang mga setuti mapikase ide ayat jagengat pati humong sahe puspawarse humyang wiyati pengastawan ide maduluran antuk puspawarseng mojar tebatar hari ayo magang uyung ngerares ide-ide punika sinarengan matur aratu Bathara Wisnu sampunang banget palungguh cokore ratu mangah piduke swasteni kang puana kasihi tulit kenteng
kajengan jagat teh wiakti durus soe canena ratu durus aksi punika ratu Batara Wisnu